bi unaprijedili i ostvarili strateški cilj BiH Telekoma povećanja korisničkog iskustva i zadovoljstva, najavili smo izgradnju najveće domaće platforme za produkciju audio-vizualnih sadržaja. Tako da je ovaj servis Moj film nama fantastična prilika da uđemo praktično u svaki dom, da svako može da vidi film kad god on to želi. Mi u BiH Telekomu smo imali sreću i privilegiju da budemo jedni od prvih koji su pogledali radnu verziju filma Quo Vadis Aida. I odmah smo znali da želimo biti dio tog projekta i biti dio te priče. Quo Vadis Aida je film koji je dobio sponzorski push od BiH Telekoma i to je nešto što izuzetno cijenimo.